Yang subhaya pi saya akan ika Amen channel faithful and true but akan ika sengi irang teng biang ban pet ya aka kebadai siapang ke Bible ke ba long haka history but kumno kelawan ka jing tho ya ki kanon jong ka Bible ke balong mentah kita akan ika we ka pang mata kesengi ke baong ngila ban tip kino ki kitab kidai ibandon haka Bible tang dakaba supule yaki. Kane kejing kom ong mikna ki Protestan apa ki ong ki kitab Bible kilong ki balak ban pensi syahi ki atu yangi ba kilong ki balak persat sim. Namar kata ngimdon kam ya kabalang ban ya tu hangi. Kino ki kitab indon haka kanon jong kajen tho bakui. Kaya jubab ya kane kijing ong. Kalong ke basisya, baki dan bun kisaki hapok ke Bible, capang ke jinglong bala persat, bat ke jinglong kanon. Lajar kata, kila don bun kijinga tainya ki bakrau ha ke sedang jong ke balang. Ha ke baya day bat ki kitab jong ke Bible. Syusyuk, bun ki kitab ya ki bala pediang mentah. Hai kipor adon kejing ya keli ya kejing long kejong ki bat bun ki bom day ki kitab Bible la perkat da ki kato kat ne baki long canonical kane hi kapen i bat ka kedau persya ya kejing om ba ki kanon ki pen sisahi dalade ya lade nangta kisaki badon hapo Bible papet i ya ke jinglong bala persat jongki kaya per bun bah unong tho jong ka siti ca ki Hebrew umpen itu ialah de lemne unong tho jong ki siti baningkong jong baar bat balai jong Yohanes padon katekat ne ki start kot inget ba syem lakam ba ulong apostol untuk nong thok ya ka siti ke Hebrew musim lakam ba ulang u apostol misiam kene ha ka Hebrew ar lai balapan sisa hangi takitu ki bala ya sengau ya u nang ta susu unong thok jang ka siti u Jacob dan u James musim lakam ba ulang u apostol wat la kalak banlong ba udai u apostol ia kasiti ujud dan Judas ladon kejing kili namar hangtu ulah sot ia kejing tho kabadai nak kitab u Enoch musyam ha siti ujud kat saw kat san pasapang kejing simno ia Moses jud kat kendai tang unong tho jang kitab jing pen pau ukam ba ulong u bala tho da kejing persat mensim bau tho ia katu ka kitab jing pen pau wang ade na ka jing persat mensim Henry omdon ei ka ban pen bakla ya kerkong perkhat jong ka kanon pen sisahi pen ban ka history hi ka penlong ka jing penlong kanon ya ki kitab ka kedeu ya kata ka jing bakla ha ka ba ka ikhtiar jong ka balang lapen scam ya ka kanon season le kabalang badang sedang kamsyam latip bakaladon kakanon tat hadu kabakut jang kaspak senem kepaar u Athanasius bakui u lalong u breu u baningkong ban list yaki arpenyo teli ki kitab jong kejutang batmai bamanta hakasnem laispa ndreu punyo palat laispa senem hadian kejinyap jong jisu kajing don jong bun kiwi pat ki jinglum bom tikina kapen i ya ki jing ki babun hakapan jit ya ka jinglong kanon jong ki kitab Bible kadai ka jing jia belajar haka history kabalong kapasuki bha ban priang ya bun ki kitab Bible u Justin Martyr agisnem sispa adhusan umsyem la itu ya kasiti caki Filipi
Tene kasti beningkong siya Timotheus. Kakanon moratorian agis nam sispak handai pau. Kalaweng no ia kasiti siya ki Hebrew, siti Jacob, siti beningkong berbaar jong Petrus. Kador baru balang kebahanai sia kebalalong haus nem lai spar pusan kelakili ya kejinglong kanon jong kasiti Jacob, siti baar Petrus, siti baar balai jong Yohanes, kasiti jong Ujud dan Judas. Wat hadu kajankut kaspas nem basau ya kasiti Jacob om siam lakedeu ne ya keren satia hari sepni. Ya ki kitab isa ki Hebrew, kasiti baar Petrus, bat kasiti baar berbalai Yohanes, bat ka jing penpau ru danya tainia hadu kini ki jankut kaspas nem basau. Ya ka kitab jing penpau lakan tai da usiril bakoi ke Jerusalem agis nem lai spa farfunriu. Ujuan Kristus tam bakoi agis nem saus pa nyau bat Gregory Nasian Zen bakoi agis nem lai spa farfukandai. Andon kawai nakini kijingjia dibayai ban bakalong kabasuk ban pensisya pentikena ba yaka kitab Bible tangda kabasupule yaka. Hakaju kapor ni yoi bakidon bun ki kitab ibom long jen thok bakoi. Ha kejing ken jong boroar mut ki Katolik baki Protestan. Yakaba lanyau kum ki balong si benta jong kejing thok bakoi. Tabun ki riu khmat bat ki list jong ki kitab balong kanon ha kabalang patang sedang. Ki gospel jong Justin Martyr Idon ya kejing tho apokrifa. Ya kasiti jong Barnabas bat ya kawai ka kitab kapakten ka daidakke. Lanyau bakilong jin tho bakoi da Clement bakoi jong ka Alexandria. Wa imakis nam arspa katsan. Bat Origen snam arspa san fusau. Kumju ya kejing tho kapakten Shepherd of Hermas da Irenaeus asnem arspa pat tertulian uba imaki arspa arkusan Origen pat Clement bakui jong Alexandria. Kamuratorian kanon kebahakisnem ispa khandai pau kala kentubru ia kajing pun pau Petrus. Ka Codex Sinaiticus baleh tibha jong kajankut kespa snem basau kadang bulang ia kasiti Barnabas bat kajing thok kebakerteng Shepherd of Hermas. Lesi Protestan undang wok biang buat unong barok kini kipeni bagi papalang kilalong kibriu bopakla kumbalong lem kiwei kibriu. Pajar kata kumba ya ka Bible la pule la duriap bat langam kham skutu karena yat kipor kibriu kila khamla banyoi kino ki kitab kila long shisha kibada persat bat kino ki bom syem la persat mensim da kajing kedau basai hi badon hakito ki kitab hi om da ka pas ngap bat syskor ya ka bor bat ka ikhtiar jong kepala nakabentakan niru kadon kajubah bat kan ni jubah kolong kasuk pan syukren kum kini kijingkren syat belun Henry Pat kadon kano karukom ban tenju yaki laitang da kapapet bakmi ya kijingjia balajia haka history hato ngingait bakiju kibreu jong kabalang badang sedang kibala hikai kum kanuksa ya ka Trinity bakoi kibala long kibadang jan baha bat kapor jong ki apostol bat ukris hiru ba kim siam laseng tu ino ki kitab ki day ban long Bible tik kumangi don menta nama arba kim day ibanang ban pule bha lane
iba suki ban skutu ya kaba long suk ban tiptu kajing dia basisya kalong ba kila don kijing bom yamenjur namar ba ki don ki kitab ibam syai hadu kata ba kilong ibala persat mensim pat ki don ki wepat ki kitab ibam long bible pat ki ikum ibala persat mensim ni kimilenti ba ki briu kimya menjur syusyu bat palat ni don kam ya kabor ka ikhtiar kebantin lenti ikani kedai kata kejubab ta syusyu kebalang kalarai halor kakanon haki council dan ki dorbar balang jong ka hipo akas nam laispa khandai pulai bat cartage akas nam laispa khandai punyo barok kiba penwandur kambun dau Agustin bakuit hi teng yakini ki dorbar ni council nyau ba kidai ki dorbar bakta tang ya kitu kitany kum cartage bat hipo andre ka dorbar ka ba kham haswa kalong kebalong ha rom akas nam laispa prapu ar kebaladon kijingmut jing perkat ke be srim bat ya kiba lapen scam da upop innocent baningkong asnam saus pak san bat akas nam saus pak khatsau bat u jelasius baningkong akas nam saus pak kendai pusat dorbar bah ndriu jong ka cartage asnam saus pak khat kendai ru kaya menjur ya kate keju para kisaki ki pentikna ya ka ei ke basna ba ya ka bible don kam kabor ke ikhtiar kepada bar ka bible ban pensisya ya ki ei ki bala tho hangtu bad ba ublei ula ai yangi ya kum kata ka ki ikhtiar kabor ha kapalang begini di jing batai halor ka jing jit ya ki kitab lene ya ki list bandon ha ka bible ino ki kitab ino kita ka list jong ki kitab ba ngidei bandon ban penlong bible tengah penkut dakani bahkan niam kristan hi borok kawai kamdei kan niam jong kakot ne ka bible kan balang kalong halor jong ka bible om ka bible halor jong ka balang ingin sanang ya pej biang ini ya pej biniak biang ya karukom kumno niyo ya kalis jong ki kitab ibadon hak bible kumangi don menta ya kublei ya pi ya ka jinglong balakloi ban sngap bat ya kitu bomlong bakloi ban sngap ru ya khot ngawer lada pi sngap ya kini ki jing penmi nakane ka channel kan long ka ba mentoi ka banta ka jinge jong pi kane kamdei ka jing wo ka jonga yano reyano kade ka jing thu jonga ya ka history bat ya ka jing long ka ba sisya ka badon hapo ka balang kristan ba ong balang kristan ide ban snguthu kade kano ka kerteng ka bakumno kata ka balang mardon tang kawai ke balang bat kaniam kristan ide ban snguthu bha ya kane tu try unyarap ya pi ki basngap ban snguthu ya kanu ka basisya bat ya kanu ka bom sisya atau mensim bakui unyarap untin nanti ya pi to enyaro yo try Yesus Kristus